عرض احترامات هموطنان عزیز. امیدواریم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلندی هم داشته باشید. البته که ما خواستیم دین یک کار کنیم برای نهم مای. باز گفتیم که لازم نیست، روز غلبه. باز یک دو دوست نوشته است که در شخصی که انا چرا فکر نظر تا نگفتی در باره غلبه. یک دوست دیگر سوال هم داده است که چرا امام علی رحمان رفت و همونجا و در باره مهاجرا گپ نزد گفته است. خب هر یک سخن شما البته جای خودش داره، فکرهای شما نیز جای خودش داره، اما سیاست جای خودش داره. یعنی یک چیزی است که سیاست هر یک سفر، هر یک برنامه چاره بینی یک پروتکل مخصوصی خودش داره. از او پروتکل بگیم که برآمده نمیشه، یعنی اجازت نیست که مثال بیرون از اون پروتکل حرکت کنی. حتی که در پروتکل ها طرز سلام کردن، طرز شیشتن، گفتن، یعنی تا کجا برات اجازت هست، چی گپا را باید بگوی، پیشکی هم ایو در پروتکل ها بگیم که تیار میشود، برای همون زیادی گپ نمیشود در اونجا. خب برادرای ما شاید از این چیزا کم ترک بخبرتر باشه. بسیار مدام باران زده سای. البته این طلب شما جای خودش داره، نه که یک چیز است ده. همین ببین بعضی کودک از آدم میگیری، اگر بگیم میشینه و بعد میگه خلاص که مرا گفته، با دیگر انسان نگاه میکنه که کی او را او خلاص میکنه. بعضی کودک ها ببینم یک همه زنی همین گاز همه گیره، گفتی هم گپا هوی میخوره دیگه قپیدش نمیتونی. ما باید از اما هوی میخوردگیش باشیم. یعنی ما را میزنه در روسیه، خفتون میکنه، نرین دیگر خلاص. سوال میتی کجا بریم؟ خب یعنی تو مجبوری رفتنده، پس دیگه آواز بلند نکن. تو آواز بلند نکن، تو خودت رفته تخیده در اونجا، بعد از او از کسی دیگر کمک پرسیدن که چرا تو دیگرو میکنن تو نمیکنی، چرا ایجایی مسئله های بگیم که تلخ تاریک است، مثال هم خیلی چیزا هست، این اوجه چرس چور میشود. اولا نره، اولا نره، بعدی که رفتی طاقت تمام. خب کسی دیگر نمیتونه از پشت تو بخیزه و بگیم که گپ زنه و نمیدونم تو چی بای رایتا میکنی، تو چی با او رایتا میکنی، گفتگی گپا شد. خب عموما بیاین ما اول کم ترک در باره همین مسئله که ما از کسی ها طلب داریم از خود طلب کنیم، یعنی خودمون، یعنی تا کجا همین طلباتی که از دیگرها داریم خودمون توغری میگیریم. ما یک چند پیش بود در باره رادیکالیزم یک معلومات پیدا کرده بودم و کمتر گویم که همون رادیکالیزم بعد عاقبت این چیز میبرد به فاشیزم. یعنی که مثل همون کسلی بگیم استاد یکم دویم سیم موجه
بعد یوترا سمرت یعنی جنگ میبره. همین روسیه اینا قرار داشت در اون استادیای جنگش سیمش یعنی نابود شویش. همین کسلو هم خیلی یکم دیم سیم استادیا داره بعد یو ممبری تمام یعنی دیگر تبابت نمیشود. سیم استادیا مرگ است. این حال همون حالتای بگیم همون روسیه حالتی مرگی قرار داشت. باید جنگ میکرد. اگر جنگ نمیکنه نمیشد. برای چی؟ برای که خلق وقتی تیار میکنی با جنگ تراوید میکنی با جنگ خلق بیش در وطن خودش مهاجر ایمیگرانت دیگه انسانو را قپیده میکشن یعنی قتل میکنن اونجا این فاشیزم در تیار هستن. باید این خلق جنگ بروری. اگر جنگ نبروری نمیشود. این عاقبت سعی جنون سازه میخورد. برای همه در روسیه آزادانه اجازت بود کشتن آدم مثال کم نمیکردن. مثال احساساتشون بلند شود رفته در دیسکوتک ها رستوران ها یا یگان جدا قبیله تاجیکا را میکشتن یا دیگر را میکشتن. برای هیچ کس سود نمیشید. برای چی؟ برای که روسیه خودش تلقت میکرد همون فاشیسم همون بالا شویشه همون استادیای سیم در آوردن همین فاشیسم. خب اول رادیکالیسم میشود بعد رادیکالیسم با فاشیسم میشود. یعنی رادیکال این رشک گفتگی گپ است. رشکین میشود. او رشکین آیا ما هستیم رادیکال همو در تاجیکستان یا نیستیم؟ ما رادیکال گفتیم فقط دین در نظر میاریم. البته که یعنی این دین نیست رادیکالیسم. رادیکالیسم همه چی رادیکالیسم است. مثال گیریم ما تاجیکالیسم داریم در تاجیکستان. بیغرض از تاجیک دیگر انسان نیست. در تاجیکستان ایرا تاجیکالیسم میگن. رادیکالیسم است تاجیکالیسم است در تاجیکستان ما. یعنی بیغرض از تاجیک دیگر انسان نیست. خب در خودی ساختارهای قدرت هم تو باید کار نکنی. در دیگر جا هم کار نکنی. در معرکه هم باشی کار نکنی. چرت اگر تاجیک ششتگی باشه پنجمش نمیدونم یک ملت دیگر باشه دیگه انسان حساب نمیشه. یعنی عموما اما تمام فنیمانی را برای خودش طلب میکنه. یک جدا بشینه خطاگی خودش ابسولوت نمیبینه. یکی یک کس اگر نمیدونم خطا کنه سر میکنه. یعنی خیلی ما تاجیکالیسم داریم. رادیکالیسم بگیم فرهنگی میشود صنعتی میشود. همه استادیا خودش رادیکالیسم خودش داره. یعنی بیرون از خودش قبول نکردن دیگر چیز ندیدن دیگر چیزها اینو همشون بگیم که اون خیلی یعنی رادیکالیسم دین هم همی است. بیرون از خودش و ساختارها و همون چیزهای خودش دیگر دین دیگر بگیم عقیده را دیگر فکر را دیگر چیزا عموما قبول نمیکنه. یعنی این رادیکالیسم دینی است. میفهمی؟ هر یک همی چیز داره براستی خودش قدم به قدم چیزای خودش رادیکالیسم خودش داره. وقتی که ما اون نمود فاشیسم رادیکالیسم در داخل خود داریم میفهمی؟ فقط ما امکان نداریم. امکان ما میگه که ما یک آدم علامش کده میسته این نمیجده پر میشه میسته همون وقت یعنی یک گپ نمیرسد هم یک گپ بگه که همش خوب میشه و بگه که اوژه گریه میکنید نیکی بگیم یک گپ علم آور در کار است. امروز هم در مردم تاجیک ما یا در تاجیکستان ما خصوصا همین یک شانسی آزادی نمیرسه که قتل کردن کشتن دیگر قبیله ها دیگر ملت ها را اگر جزا نیابند اگر بدونن که نمی جزا نمیشه و نمی تمام یک شانس در اختیار دارن نه تنها داخل تاجیکستان بلکه کل آسیا را علو میزنن. این ژیلن را دارن. برای چی؟ برای که این نمود رادیکالیسم ها بگیم که تیار میکنن. یعنی تاجیکالیسم تیار میکنن فاشیسم ناتسیسم همین خیلی آیسته بگیم که تیار میکنن. من شب یک آرتیست تاجیک دیدم
артист аст. бисёр бигем ки аламовар сурудо мехона, хича ғамгин када, хели поша дар битонои хели монда, дар тай дарахтои хели када, кагута ну короче да, артист аст неки, номуш аз хотирам биромад. ин инсонҳо, ҳамин хеле инсонҳо ва аз он ҷумла ҳамон кӣ буд, домулоҷонов буд ва дигар инсонҳо, ҳамчун бигем ки Скабей ва дигар инсон барин фашизм ва радикализм тайёр мекунанд. барои чӣ? Барое ки шаб ҳамон артист навиштааст ки имрони лаини кофири муртади тоҷиккуш дар куҷо пинҳон шида бошад ки имрӯз ҳиндустон қатъи Афғонистон, Покистон қатъи Ҳиндустон ҷанг дорад, хай бомба зада с кадами ракета. дар инҷа причём тоҷик? масъалаи ӯ тараф аст. имрони лаини малъуни тоҷиккуш дар куҷо бошад? мефаҳмед намира? ман агар ҳукумат мебудам кӯй намира, рост мебурдум зиндонш мекардам. ба гапаш рост мебурдум зиндонш мекардам, бе ягон гапича, бе ягон суроғ. дигар ку суд, адвокат, прокуратура ҳеҷ чиз набуд. яъне ҷанг рафта истодааст дар як кишвар. ин чӣ маъноро дорад? фардо метавонад ки нафрати бигем тоҷик ё намедонам форс я дигара нафратша болотар кунанд ва тавонанд ки дар ҷанги байни Покистону бигем Ҳиндустон равон кунанд ҷавонҳоро. хоб мисли ҳамоне ки Сурия ва дигар ҷоҳо чӣ хел ҷавонҳо рафтанд, яъне сабаб дошт. сабаб чӣ буд? сабаб муллоҳо буданд. яъне 24 соат бигем ки намедонам о мо мусулмонора киштане, ана уҷа мусулмона киштане, ана иҷа мусулмона киштане, уна уҷа киштане, ина иҷа киштане, эвой киштане. ҳами чиз бигем чувствои мусулмонӣ бигем мардума бедор кард. гирифтан бурдан ҳазоро ҷавонои мо бигем ки қурбонӣ шидан дар Сурия ва дар дигар ҷо, Ироқ ва дигар ҷода бурдан пешкаш кардан. яки худи мулло шиштар ҳамиҷа. аз он ҷумла ҳамин артистам ҳамин кора карда истодааст. хоб имрони лаини тоҷиккуше иҷа причём аст. хулас яъне ҳамин стадияҳои фашизм боиси ғалаба, боиси бигем ки намедонам рақсу бозӣ нест. дар инҷа танҳо идеологияи фашизм аст. мо ҷанга мегем ки соли 41-45 мегем. не, дар асл Гитлер қатъи Сталин ардиш братия буданд. аввалин 1939 сол ҳамин давлате ки имрӯз ман қарор дорам Полша дукаса зада иҷара тақсим карда гирифтагӣ буданд. мефаҳмед? вақте ки байни дута братияда ки ино на танҳо Полшара, уно хоста буданд ҳамин тамоми дунёро ду тақсим кунанд. барномашон ҳамин буд ки ними дунё айта аст, ними дунё аз ман. яъне бе ягон гапи чап бигем Латвия, Литвияра бе ягон гапи чап Гитлер қатъи договор кардан, гуфтанд биги Россия диромад, армияша диромад. Гитлер сопротивлят накард. Полшарам аз он ҷумла диромад ва иҷа ки калонтарин замин буд. Россия аз як тарафаш диромад, яъне ки ҳамон фашизми Германия, фашизми Россия, ду фашизм як ҷо шидан диромада, бигем Полшара ду тақсим карда гирифтагӣ буда замини Полшара. баъд аз ӯ дар кадом масъалае, дар кадом замине, яъне иҷада бисёр эътимод мерава дар бораи замини мисол гирем, давай уже мы разделили бигем европейский част, континент. ман туда додам Латвия, Литвияра, иҷадам хел ман камтаракак маълумот гирифта аз ин тараф, аз чор тарафам хел худам хулоса мебирорам. европаро тақсим кардем, Полшаро ду тақсим кардем, Латвияро додам, Литвияро додам, уже бигем ки дар наву чиё диромадӣ, яъне ки дигар ҷои даркории Европаро гирифтӣ. теперь придётся Азияро тақсим кардан, яъне ки Осиёи миёнаро. Германия претендовать карда буд дар имрӯзаи Озорбойҷон, яъне Озорбойҷон, яъне Кавказ.
германия кавказда претензияват карда буд. Озарбойҷон ин тарафҳоро бигем ки чечения, озарбойҷон ин тарафҳои бигем иҷора. фашисти бигем русский фашисти сталиниё надодан эра. барои чӣ? Барои он ки ҳамон вақт айнан старти век нефт буд. яъне озарбойҷон нефти хеле зиёд дошт. хоб, яъне барои техника ва бигем дигар яроқҳои фашистии германия акам хел ном мебарам, манам ҳамун барои ҳамун ном бурда истодам, ва фашистии Россия дар инҷа нефт дар кор буд, яъне нефти калон. ва Гитлера претензияш аз фаҳмиши ман ҳамин баромадагӣ аст ки якчандта ҷойҳои нефтдори Осиёи Миёна, яъне ки Озарбойҷон ва аз он ҷумла куҷо, ино бояд дар бигем ки ҳайати Германия бигзарад, яъне бояд дар контроли Германия бигзарад. ва ира бигем ки Сталин розӣ нашид. баъд аз ӯ чикор кард? гуфт ни хрена себе, мо Европаро поли рост гуфти тақсим кардем байни худ. гапи братский буд. инҷо омадем била замини туро тақсим карданда ту задни ход задеси, братан, это неправильно гуфт. хест ҷанга сар кард, зад против брати худаш. яъне ино совместно набояд дунёро контрол мекарданд ба ҳамон барномаи худшон. хоб, баъдан чӣ шид? баъдан қурбониҳо бигем ё жертваҳо камбағало, манато раққосаҳо бигем, Осиёи Миёна овардан бобо калони мора гуфти ҳам гап хобча бор кардан овардан. давай Вася период гуфтан, оле гап мезанам. бобои мора формаи либоси ҳарбӣ додагӣ нестани дурӯғ аст. худи бобои ма иштирокчии ҷанг буд. гуфтааст ки ҳамун дуруни ҷанг мурд, ягон пуфайка ягон чизи ғавс, ҳамун диди ягон мурдара танаш бикаш биги тамом. карочи ҳамоне ки дар Украина ҳози айни ҳол туалет дида истодан, ҳамон кор карда истодан, ҳамин кор 41-45 мурдора диздида буданд. мурда. хоб, соатҳои мурдора медиздидан, мега худи ҳамон бигем бобом мега ана либосошона мегирифтан, мега медалошона мегирифтан, мурда ховас мега мерафтан медалошона ҳуй мекардан, мегирифтан, ана патинкаоша берсиоша аз пошон мегирифтан, мепӯшидан, барое ки надоштем берси, мега мурдарай пош гирифта мепӯшидан солдато, мега дига илоҷ надоштан, барое ки Россия таъмин намекард, яъне СССР армияро таъмин намекард, надошт. имрӯзая ҳамон аҳволе ки бигем ҳамон аҳволи қадимаи худшон аст. фақат намедонем мо ракета дорем, ядр дорем, дигар чиз дорем, тамом. а солдат гишна, солдат ташна, ҳамон замонам ҳам хел. ва худи бобои ман худо раҳматӣ ҳамон ҷомаш қатӣ, ҳамон чакмандиш қатӣ рафта ҷангида, ҳамон чакмандиш қатӣ гашта омадагӣ аст. гуфт ман дилм нашид гуфт аз мурда либос бигирам. не ки гуфт мардум мегирифтанд мурдо, гуфт ҳамон хусусан урусо, ҳатто ки дар оҷа ҷанг рафта истодааст, ӯ қопча либос карда ба ҳамон чиёшон роӣ мекарданд, ҳамон хонаошон роӣ мекарданд. ҳамон вақтам пасилка будааст, на через какой-то ҳамон чизо, ҳам пасилко будааст. хулас бигем ки ҳамин хел масъалаҳо буд. ва дар ин ҷанг бигем ки чӣ бобои ман ту боша, чӣ намедонем, ё ки дар дигар инсонҳо боша, ино як қурбониҳо ҳастанд. ин ягон на ғалабаи мани ту ҳаст, на ҷанги мани ту ҳаст. хоб, мо маҷбурӣ, яъне ки ҳамин намуд ҷанг болои сари мо шида буд барои ғасби сарзамини Осиёи Миёна, табартақсим замини Осиёи Миёна, ва бигем ки ҳамин табартақсима бозам хоста буданд ки болои сари аврупоиё кунанд. иҷораам албатта карда буданд, яъне худи Полша низ бигем ки жертваи табартақсим шида буд. аз ин чиз бетараф набудааст табартақсим, иҷам табартақсим шида буд.
متاسفانه بگیم که خوشبختانه مردم بگیم این سرزمین زدن و زمیناشون برقرار کردن گرفتن. الان هم داره بر تبر تقسیم غلطیدگی است. یک زمینی بگیم گرمانیا در پولشا گذاشتگی است، یک زمینی پولشا در اوکراین گذاشتگی است یا دیگر جدا. این تقسیمات ها حالی هم ماندگی است، یعنی از خریطه قدیمه بگیری اگر از دیگه خیلی است، نه که به هر حال زمیناشون ها بس تنوید کرده. برای همو نمیفهمم اگر در مجبوریتی باباهاتون اگر ببرویم برقصین این اختیار دارین، این هیچ که من هم نمیکنه شما را. اگر خواهشی داشته باشین که چخیل باباتون گرفتن مجبور بردن جنگ امبیتسیای گیتلر امبیتسیای استالین دا باباتون کشته شده، اگر این برای شما یک باعث رقص کردن باشه و نمیدونم یا نمیدونم چخیل میگن مال بیگانه را بختون اگر победа اختون احساس کرده است باشد ببروین رقص کنین. هیچ که بگیم که مانع در شما نمیشود، نمیگه که چرا تو رقص میکنی، چرا تو میبازی. یعنی انا این چیزا بگیم گفتن ده هیچ که حق هم نداره و شما آزاد هستین، شما میتونین که برقصین، شما میتونین ببازین و شما میتونین که ایره همچون победа اختون قبول کنین. اگر خواهین قبول کردن که همین победа شما هست، اگر همین را خواهین میتونین قبول کنین، هیچ مشکلی بگیم که سر این نیست. نه که من برای من شخصا این победа من نیست و یگان ربطی به همون چیزی من نداره. بگیم به همون برای من یک روزی است که از این روز بگیم که اجدادهای ما باباهای ما انا باباهای ما اجدادهای ما یعنی گذشته های ما یعنی در یک فاجعه گرفتار شدن، قتل کشتار گرفتار شدن، قتل شدن، کشتار شدن و مستقلی خودشون از دست دادن. هزارها گولک ها یتیم شد، هزارها زنها بیوه شدن، در خصوصا در روسیه میان. اگر همین فاجعه برای شما نمیدونم باعث победатون باشه، اگر شاید победа کدام شده باشه، شاید победа استالین شده باشه، شاید победа لنین شده باشه، خب این هیچ مهمیت نداره победа کی است، نه که انیق победа شما نیست. شما در این победа ها жертваш بودین و با دست شما победа کردن. میفهمین؟ تمام. شما жертвای победа بودین. اگر همچون жертвای победа خواهین رقص داشته باشین، بازی داشته باشین و نمیدونم برقصین ببازین و این حق هم دارین. هیچ که این حق هم از دست شما گرفته نمیتونه. میتونین که برقصین و ببازین. اما برای من یک چیزی بود که من خرسند شدم، خیلی بگیم که انیختر شد بگم چی خیلی شدم، خیلی کیف کردگی چیزم است که یک زمان عسکر سرخ در سرزمین های ما مرش گذراندگی بودن، گرفته بودن. پلاشده های ما در اختیار عسکر سرخ بود. یعنی نه تنها ما بلکه کلی آسیای میانه یا که آذربایجان دیگر کشورها. ما امروز تانستیم که 80 سالگی غلبه ده به یگان جنگ عسکرامون در کراسنی پلاشد شگرد کنند. این победа ما بود. انا این را جشن بگیره میشود که عسکرهای بگیم که آن زمینایی که غصب کرده بودن امروز مستقل شده با پرچم مستقلی خود در آمده در کراسنی پلاشد شگرد کردن. این واقعا بگیم که این باعث خیلی خرسنده بود که ما завоевали уже Москву, воевали,
значит, проводили марш в Красном площади. Уже мы завоевали, без никакого, без выстрела завоевали и проводили марш на Красную площадь. Подняли наш флаг, что Казахстан, что Киргизстан, что Таджикистан, что Туркменистан, что Азербайджан, без разницы. Мы поднимали флаг, независимой нашей страной, и шагали по Красной площади. In voqean як бигем бузургтарин чизе буд ки урус худаш хит накард ки чӣ хел проиграт кард ки мо бе ягон выстрел омада ба байраки худмон ки замоне ки моро ё гирифта буданд ва имрӯз бе ҷанг мо омадем ба байраки худмон шагат кардем дар Красной площадаш ки дар 80 соли амин қайдгирӣ амин иди ғалабашон ден победашон ягон бор иҷозат надода буданд ки ягон кишвар бигем ки дар уҷа бигем ки шагат кунад. Неки имрӯз мо шагат кардем, байраqa бардоштем, дар он Красной площадь армия вооружённой силаи мо гузашт. На танҳо аз мо, аз Узбекистон, аз ин бузургтарин ғалабае буд ки барои хусусан Осиёи Миёна ки ҳамо орзуҳои дерине ки доштанд ки бояд Москва да гуфти ҳамо гапо марш бигзаранд, анамо марша гузаштанд. Вооружённый сил, яроқҳо қатӣ, байроқҳо қатӣ гузаштанд. Путин рост истода чест дод. За победа чест дод. Победа Центральной Азии. Ки даромаданд. Спокойно. Оружие қатӣ даромаданд, байрақ қатӣ даромаданд, озодона шагат карданд. Урусҳо қарсак заданд дар шагатшон. Вот инеира победа мега. Ма немишта камтарак бигем ки ҳамчун со стороны дида хирсанд шидам ки представить ки омада дар бигем тамоми ҳамо Осиёи Миёна ва аз он ҷумла Озарбойҷан, дигар Беларусия ҳамаё байрақ қатӣ мегзаранд, Центральный площадь қатӣ шагат мекунанд, урусҳо қарсак мезананд, марш мегзаронанд. Хулас и барои мо як победа буд камтарак. А так ин як мусибат аст, бародарои азиз, ва яъне ки ҳамун қурбонӣ ҳастем мо дар инҷа. Мо ягон ғолиб ҳам нестем дар инҷа ва масъалаи мо ҳам набуд. Масъалаи бигем урус буду, масъалаи немис буд. Аммо мо қурбониҳош ҳастем. Агар хоҳем барои ҳамин қурбониҳо бобоҳотон ва ҳазорҳо беваҳо, аз он ҷумла баъди ӯ бева шидани он занҳо, бигем бисёр як одамои золимо буданд ки ӯ занҳоро бигем шабу рӯз истифода мебурданд дар уҷаҳо. Ана ё ки намедонам, ӯ зане ки намехост бо ӯ айш ишрат кунад, ӯро нон намедоданд, гандум намедоданд, азоб медоданд, гулакҳошон аз гуруснагӣ мурдан рафтанд. Хоб, яъне ин ҳамаи ҳамин мусибат бигем ки рақс дари уже аз нигоҳи ма туғри намегирад. Агар аз нигоҳи шумо туғри бигирад, касе монеа нест, метавонем рақс кардан бигирем, метавонем бирақсем, бибозем. Яъне худи ҳамин ҳаракати шумо ин радикализм аст ва ба стадияи фашизм рафта истодааст. Ҳамин ҳаракатҳое ки мебинем, барои чӣ? Барои дар дарду ғами гузашта имрӯз рақсидан, ин уже фашизм аст. Яъне эҳсос накардан ки мо чиёро гузаштем ва кадом этапҳоро гузаштем ва ҳамон этапҳои азобҳои моро имрӯз гирифта оварда болои сари мо праздник карда доданд ва дар ӯ праздник рақсидан, ин уже фашизм аст. Яъне худи шумо уже фашист ҳастед. мефаҳмед амира? ин қадар мушкилӣ, азоб, бесветӣ, дард, ғам ҳазорҳои инсонҳо мебарад. Мисол ҳам хел баҳор да баротон мемонад, як консерт мемонад, мебироен мерақсен дигаротона.
уже фашизм аст. Шумо фашистен. барои чӣ? Барое ки дарди зимистон, дарди ватан, инаи бесоветӣ, азоб, барои шумо як консерт боша, тамом, як мусиқӣ боша, мебуред дальше рақсидан мегиред. уже шумо фашист ҳастед. барои шумо аҳамияте надорад ки чӣ шида истодааст, чӣ мешава оянда. инами рӯз рақсидан, инами рӯз кайф кардан, инами рӯз агар ҷанг эълон боша, агар як шароит боша, шумо қатлу куштор дам тайёр ҳастед ва ӯ қатлу куштора барои худтон ҳамчун як победам қабул карда, боз ҳамун қатлу куштор хунода рақсидан дам тайёр ҳастед. мефаҳмед? ин аст бигем ки масъалаи шумо. ва агар бигем ки радикализм мо танҳо гуфтанда дар дин назар дошта бошем, иштибоҳ аст. мо радикализм дар фарҳанг дорем, радикализм дар ҳамаи соҳаи сохторҳои мо радикализм дорем. мисол худи сохторҳои қудратии имрӯзаи мо ин як радикализм аст. бисёр як фашизм, радикализм қарор дорад. яъне вуҷуди ҳар як инсонда як радикализм аст. фақат имкон пайдо мешавад ки ҳамон як моҳӣ ҳаст, медонен, як моҳӣ ҳаст дар пустиняҳо ово қоқ мешавад, ҳамто қоқ мешавад, мемонад. метавонӣ ба ӯ мех бичикӣ, малаток вори қоқ мешавад. неки вақте ки ов расид, боронҳо бо мебораку, баъд ов мерасаку, ӯ моҳӣ зинда мешавад. яъне радикализм ва фашизми ки дар мову шумо метавонанд ки бикоранд остоста, айнан ҳамун моҳии мурдагӣ бар ин аст, моҳии қоқ аст, дар чӯло мешавад ва дар дигар ҷо. ана мое ки агар мо дам ов расид, може яъне ки ҳамун фашистии мода агар ҳозир имкон боша ов бар ин бираса, мо ҳамаи фашистиро мекунем. барои чӣ? барое ки мо радикал тайёр мекунем фарзандон. мо фашист тайёр мекунем. фақат худмон намедонем ин чиза. яъне берун аз мо дигар дар инҷа касе набуд, мо якум ҳастем, мо ягона ҳастем, мо фалон ҳастем, мо дигар ҳастем, мо инае ҳастем, моро киштану, моро киштану, моро киштану, моро киштану, моро киштану, моро киштану, моро киштане, киштане, киштане. яъне психологияи насла мо зӯрем, неки моро киштан. мо бузургем, неки моро киштан. мо душман дорем. мо душман дорем, мо бузургем, моро киштан. мо бузургтарин бузургем, моро киштан. иними чиз, ин ҳамин чиз насла мо бузургем, неки моро киштан. ҳамира насл контролша карда наметавонад ки чӣ хел ту бузург буди дунёро контрол кардӣ, ветро омад кишт какой-то чёрта, бигем ки намедонам, набегли турк биёд тра бикишад, чӣ қадар бузург будӣ, чӣ хел тра киштан. чӣ хел ту ба ин бузургит ки ними дунёро управлят мекардӣ, 4 турк омад тра кишт, чӣ хел ира кард. хоб дори объяснить карда метавонӣ? Нест. Просто мо бузургем, и дуруғи фантазия дар калаи мардум медозад ва моро киштан хичона жертва мекунад. хоб ин бузургии дар сари мемонад ва киштани нафрат мемонад. ҳамрӯз ҳам моҳӣ ки имкон пайдо шид, инам қатл кушторда мегзарад. ман як ҷои шишта ман гуфтам ки бузургтарин хатаре ки дар осиёи миёна мо толиб мегем ва ғайра мегем, ин гуфтам тоҷик аст бузургтарин хатар. чӣ хел? гуфтам инами хел аст. бузургтарин хатар дар осиёи миёна ин тоҷик аст. дигар хатар нест дар осиёи миёна. агар инами қадар имкон пайдо шава, инами мардуми Тоҷикистонда, бовар ка гуфтам осиёи миёнаро ба оташ мекашанд. гуфтам инами аст. дуруғ, ам бузургошон дуруғ, шайтонӣ кардан, китобо навиштан, китобои чату чут ки наметавонанд боиси диалект боша. вақте ки як статья мемонӣ, як ҷода як гап мемонӣ, умуман бигем вообще як статья аст. хоб як инсони менавиштаги инсон ҳаққи навиштан дорад. хоб агар ту далел дорӣ, ба илми биё, одаме ки ҳамуда ақлиш мерасидагӣ
عقلش میرسیدگی علمش میرسیدگی مثال بیاید علمی جواب بده، هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. اما یک انسانی که در زندگیش نمیدونه تاریخ چی است، فقط ما بزرگ ما را کشتن، ما بزرگ ما را کشتن، همراه شنویدگی уже در دل رشک، فاناتیزم، فاشیزم در دل وجود داره. رسک میدونه میگه چای طرف فلان و تای طرف فلان، تو ازبک، تو بوگین، تو نمیدونم تو بو میکنی، تی تری میکنی، تو بوی گوسپان میکنی، تو بوی گوبز میکنی. این هست نشانه فاشیزم، این نشانه فاشیزم است. میدونه فقط همون فاشیزمی که رنگ هم موی قاقشیده خو رفته است، امکان نداره، امکان. حاجی که خیال میکنین در پیش امام علی رحمان یا میرقصن میبوزن، فکر میکنین که یو گرینی زور است، امام علی را حرمت میکنن. نه، فاشیست این ترسو میشود، اصل فاشیست این ترسو میشود. تو اگر همون امکانیت فراهم با اون نباشه، اگر او بگه می کارا نمیکنه، نه که امکان رسید او را من کرده نمیشود. این خصلت های فاشیست است، خصلت های فاشیزم است. فقط هم امکانیتش رسیدنه، امکانیت رسید دیگه او را من کرده نمیشه. یعنی همین مسئله هست که اگر یک کس یک استاتیا یا نمیدونم یک چیز نوشته، یک چیز گفت در برای تاریخ، خب باشه اشتباه کرد، اشتباه گفت، اما او را میتونه که یک انسانی که همون مسئله همون سوال را میدونستگی میفهمیدگی با فکت دلیل اسناد میگه برادر نه جای نه خیلی است، شاید شما این ایجا خوندین، این ایجا خیلی نوشتگی است، این ایجا مرحمت میتونه که از این مثال بهره بگیرین. خب یک شاید فکراتون ایواز شود در اینجا، خلاص. خب اما یک بگیم که یک جوانی که در زندگیش نمیدونه، او بیچاره در درون خودش استرویکا است، عذاب است، از دستی نمیدونم از گیتلر عذاب کشیدگی، از استالین بابوش عذاب کشیدگی، از نمیدونم لنین و خروشوف پدروش عذاب کشیدگی، امروز خودش از پوتین از امام علی عذاب کشیده است، اون نمیدونه چی گپ است. یکی میبره بگیم که فرس بگیم مخورت میکنه، برای چی؟ برای مغزی سری او دامو را دختگی است. ما بزرگیم ما را ترکو کشتن، ما بزرگیم ما را کشتن. و از اون جمله میگم که ارتیست عمران اللعینی نمیدونم تمام عمر آرزو داشت در پیش عمران خان تاجیکستان آمدن، در پیشش یه بار اجازت میدادن که همین تمام جای عمران هم میلسید میبرامد سرود میخوند در پیشش. و بگیم که اگر اجازت میدادن قطعی عمران یه بار گپ زد در وقتی وظیفه داشتنش، این تمام جاش هم میفچید همین ارتیست. که امروز مسئله جنگی نمیدونم دیگر جو است، او تاجیکا را در مابین دخته استوده است، عمران اللعینی تاجیک کشت. ای بچه کم ترکک در همون ستاتیا نوشتن یا نمیدونم یک کمین نوشتن، یک کم ترکک اندیشه کن، اندیشه کن، به اندیشه نباش. تو چی گفته ایستادی؟ یعنی انا همین نمود انسان ها بگیم که فاشیست میگن. یا حاضر که امکان رسید که عمران خان بتونه تحقیر کنه، کرده ایستاده است. اگر که پیشتر او شرایط همون چیش میبود، این تحقیر نمیکرد عمران. و عمران در برای قتل تاجیکا گناهگار نمیکرد. مثال میگه. این هم خیلی از دوستای عزیزم، اگر در این مسئله گپ زنیم یک گله گپ میشوه، نه که متاسفانه میگم که همون از حکومت از دیگر چیزا، یعنی پیش همین خیلی فاشیزم ها را بگیریم، همین تاریخ گپ میزدگی انسان، اگر شما میخواهین ایرا آینده نمیدونم که برای خودتون کک مردم پاتریوت کده قپیده بیستین، اما این آینده خطر بزرگ داره. این میاد سر خودتون میخوره. برای چی؟ برای فاشیست وقتی ایدئولوژی فاشیستی تربیه میشود، برای دیگه مهم نیست در اطراف او کی را میخوره. یعنی فقط همون میخوردنی چیز پیدا شود، فاشیسم، قتل میکردگی. از اون جمله این چیزا در روسیه بگیم که نشانه خیلی برآمدگی بود. در تو فاشیسم رسیده بود که اوروسا را میبرآمدن، یک دیگرش قتل میکردن. یعنی این عاقبت آورد برای چی بود این چیزا؟ این باید اوکراین یا نمیدونم یک جای دیگه برای حمله کردن
урусҳоро фашизмша бояд бедор кунанд. Яъне аз урус як фашисти дигар тайёр кунанд, мисли ҳамун 41-45 барин. Тонистанд ки ҳамун хел фашиста тайёр кунанд ва дар Украина ҳамла кунанд. Имрӯз бигем ки намедонам, як мусафед мебурам, мега ман мехоҳам бурам дар Украина ҷанг кунам, украинцоро бикушам. А ками пеш украинцо брат бидан ба ё. Медонем барои чӣ? Ин идеологияи фашистӣ аст. Яъне брати, вақте ту фашизм дар вуҷуд дорӣ, брати. Не ки бигем ки уже ту камтарак агар раҳаш хато шава, уже ту душманаш мешавӣ. Яъне ҳамин хел братҳо дар ҳамин бигем ки дар роҳи манам ҳамин биданд. Брат мегуфтанд, ҳамин хел овои даҳаношон мерехт, астана ту брати маи, ту нарри. Не ки ҳамин рӯз ман агар позитсияе гуфтам ки манам халқ ҳастам, манам миллат ҳастам. хоб яъне ман позитсияи худам аст. ҳамаша брат нагаштанд, душман шиданд. Яъне 1 миллион коре кардагӣ барои братат 0%, ҳамаш гаштанд гуфтанд то значит ту душманӣ. То мо навтра фаҳмидем ту душман будагӣ. Мо аввал намефаҳмидем ту тари душманӣ. Аммо ма чӣ душманам номаълум просто. Ту набояд қаллиқта гап занӣ, ту набояд лақая гап занӣ, ту набояд, ту ҳамаяра бояд падаму гуфти ҳамун гапо хоҳиши мо. Бояд аввал тренд тоҷик боша, баъд ту гап назан. Умуман номта набурор, таърихта набурор, вуҷудта набурор. Ин аст фашизм. Ин фашизм аст. Яъне ҳеҷ арзиши дигар корҳои кардагит мегӯянд ку баъзе ҳамун зоғ, ҳамун зоғ не уқоб, дар ҳамун хуҷандам чиш аст, ҳайкалаш аст, қапида истодаги. Уқоб моро мегиранд, чангал мезанад, ҳамун калаш аст, ҳамин бигем ки чиш мегирад, дигар уқоб уқобо ҳастанд, мор мехӯранд. во ҳилаша медонанд, ҳамун гардана ки биқапану дигар ҳеҷ кор кардан наметавонанд, баъд мезананд, ҳамун чуқи када кала палаша ҷидо када мепартоянд, ин тарафша мехӯранд. ҳамун уқоб моро мегирад ва охотник уқоба мезанад. дар ҳолате ки ҳамун мор ира газиданӣ мешавад, ин ховуш бурдагӣ. баъд мор омадеста, ира бояд бигаза ки уқоб ай боло мебинад. мея уқоб моро мегирад, ин бедор мешавад, ки мебинад уқоб паридеста, мегирад найзаша, уқоба мезанад. ки мор уже ҳамун ҷиқидани уқоб ярадор шидагӣ аст ва моро мегирад, бигем дору дармонаш мекунад, ки мор чӣ шидааст. уқоб мегӯяд ту гандавдӣ, не ки мор соз мешавад, ира мегазад. яъне айнан ҳамин мешавад. вақте ту меёӣ бигем ки ҳамун наҷот метӣ, туро ба қатл мерасонад, ҳамин аҳвол, ва бигем ки мегазад. яъне ту душман будӣ, мо надонистем, мо нафаҳмидем ту душман будӣ, ту душмани тоҷикен, шумо аз азал шумо турко душмани тоҷик ҳастен. яъне ин ҳамон бигем ки шиёрҳо қатъӣ метавонанд мебуроянд. аммо вақте ки ту дар ползаш хизмат мекунӣ, ту бародарҷон аст. ин реаксияи фашизм аст. реаксияи фашизм аст. шуд як инсон дар бари ма агар ёрдам бита, кор кунад ва фалон фалон, фардо бихезад бигӯяд ки бародари азиз, хайли ҳам қатъои омадам. хоб дальше ма мисол оддитарин дар тиҷоратам ҳамин хел астанд. агар ду кас тиҷорат кунанд, агар намедонам, як кас бигӯяд ки бародар шид, ман то инҷа қатъито омадам, изша ман ҷидо мешавам, ту худат бира, ҳамаи тиҷорат ҳамемона, ай қафои ӯ сар мекунад. ма ӯро дастша гирифтам, ёрдамиш кардам, болоҷо овардам, инаҷо овардам, анай тариш кардам, ина тариш кардам, уна тариш кардам, ношикри банда буд, курнамак буд, фалони буд, дигари буд, дигари. мо фақат нафрат пайдо мекунем, раҳмат надорем. тамом братан, то инамҷаро омадем, саломат бошӣ, раҳмат, инамиқи кардем, қатъито тонистем, натонистем, ҳамин буд. хоб ин тараф мехоҳед ту алоҳида кор кунӣ, тамом, муваффақият бародари азиз. яъне боз ҳамкорӣ мекунем. агар ягон чӣ ёрдам шид, аз ман пирс, аз ман ягон чӣ ёрдам шид, аз ту пирсам, дальше ҳамкорӣ мекунем. не мо якҷо кор кардем, братем, агар ҳамта ҷидо кардем, душман мешем. вот оддитарин фашизми мо сари ҳамин меояд.
یک جا کار کردن دا کو برات جونی ما همچه کار جیدا کو او دشمن بده ما او را تری کردم ما او را نان دادم او دادم خونه نداشت خونه دادم در جا کردم نمیدونم بالای سر کردم پایانی سر کردم دیگه کردم اینات کردم اونات کردم نیکی کسافت کو آمد اینا آخر دادیدی چی کار کرد این آخر آمد نه کارا زور شده است بود اینا گفت که من جدا میشم او خواست اگه بای شو از من نه براو ای خدا او را بزنش نه براو چی کار میکنه بکنه این نفرت است نفرت یعنی این از ازل دوستی نداشت یک نفرت بود فقط منفیت داشت منفیت این چیزا را ما بگیم که در خود دل مردم ما میکنیم فهمیدین که همون خیل گیتلر هم کوریده بود برای مردم با جنگ کشیدن و همون خیل ستالین هم کوریده بود و همین چیز پوتین هم کورید فقط اینا امکاندار دولت ها بودن که تونستن جنگ و ما کوریده ایستادیم این نمود نفرت ها را میکاریم و کتابمون هم این نفرت است نمیدونم همه چیزای ما میخوانی تاجیک بزرگ بود ترک کشت خونه بودش کرد تاجیکی تری بود فارس بزرگ بود ترک دشمن بود ترکی تکت ترکو تکت ترکی تمام نفرت بالای همین ترک است تمام اینم خشم این نمیدونه خودش چی گپ است در اونجا پروست از همون کتاب ها میخوان خلاص و عاقبت درونی یا هم که پرشیده یک چیز در اینجا تو خورده همون مایی که او نمیرسه قاق استودگی است که هم خیلی میسته وقتی او رسید امکان رسید انا بعد او کاری کردگیشه بگیم که بعد میکنه برای همون هم من گفتم که بزرگترین خطر آسیای میانه این تاجیک است این خلق تاجیکستان است سبب چی سبب 24 ساعت نفرت میکنن در دل مردم و عاقبت امکان بر اینو پیدا شد بسیار بگیم که کارهای زیاد در آسیای میانه انجام میدن همچنان که در یوری ها امکان پیدا شد زدن نیمی بگیم مردم فلسطین قرش ابر آوردن زمین ها را کشیده گرفته ایستادن امکان خلاص پیدا شد تمام این همه احوال بالای سر آمد یعنی این نمود فاشیسم این نمود شاید دیگرها هم در چیش باشه برای چی برای آنکه دیگرها را بگیم اجازت نمیتن شانس نمیتن نمیمونن بگیم وان ببروین مثل آدم زندگی کنن او را زیر پو دایما در اونا هم این چیز بعد عاقبت پیدا میشه وقتی که اونا هم برآمدن اگر سلوچین اگر که مایه قاقشیدگی واری میستن او رسید گفت که همون گپو نیکمو نیستریتیتس سنیمی باتون یعنی همون چیز میشه و خیلی امکانیتی مردمی بگیم همون اسرائیل یعنی یوری ها همین بود همین 2000 سال قریب برای اونا همون او نبود مایی که بود که او نبود قاقشیدگی هم تا ایستادگی بود همون روزی که او رسید امکان رسید این امکان این شرایط این وضعیت که شما میبینید و از آن جمله توصیه منم در خیلی آسیای میانه چی قزاق باشه چی قرغیز باشه چی تاجیک چی ترکمن چی دیگر بگیم باشه ازبک باشه توصیه من این است که آن خلقیت هایی که در درونتان وجود داره و او را شما اما او انسان ها احساسات ملی خودشان دارن و او را زیر پا کرده ایستادن او هم مایه قاقشیدگی است اگر که آب برسه بسیار دوران دراز بگیم بعد چی میکنن شنا میکنن در آب از همین چیزا هم بگیم احتیاط شده و حرمت احترام یکدیگر را دانسته بگیم که قدم ماندن یه آینده تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان در خوب است و اگر نه اگر آن مایه هایی که شخشیدگی از آب برسه بعد بگیم که از خداتون خفه شینه و گریه میکنین دیگر ناله میکنین بعد دیگر میدوین ما را یاردن بتین دیگر کار کنین فایده نمیرسه یعنی
چرا او خودی شما همه احوال آوردید. سلامت باشین دوستای عزیزم، زنده باشین، صد ساله باشین و عمر دراز داشته باشین. همین فاشیسم ها را از درون گم کنین. کوشش کنین که ما تخم دوستی کاریدن، دوستی، احترام، حرمت یکدیگر را داشته باشیم. و اگر این چیز نباشه، تو یه امر زور نیستی، من یه امر بیجان نیستم، یا تو امر بیجان نیستی یا امر دیگر زور نیست. یعنی وقت ساعت عوض میشه. او وقت بگیم که بعد گفتیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته میشه. او وقت دیگر هر انسان جانی خودش جواب میده. زنده باشین، سربلند باشین. ما همه وقت برای دوستی هستیم و مسئله نهمی ما این جنگ برای ما ماتم است. ما ژرتوی این جنگ هستیم. این جنگ ما هم نبود و победители این جنگ هم ما نیستیم و проигравшим. از هم مهمش یه چیز هم میگم که 33 سالی مستقلیتمون اومدیم برنده را توالتوش توزه کردیم، کوچه‌اش رفتیم. از همه مهمش این اگر جنگ از ما میبود، ما اومدیم برنده را یعنی روسیه را توالتش توزه کردیم، همش کردیم، بگیم کوچه‌اش رفتیم، همه ای کار کردیم. اوجا وضعیت بزیب شد. ما امروز اومدیم در اروپا، یعنی باختگیشه بردگیشه نبو باختگیشه توالتوش توزه کرده گشته استودیم، کوچه‌اش توزه کرده استودیم و این خدمت های نورا کرده استودیم، متروش دا کار کرده استودیم، انا سтройкош دا کار کرده استودیم، خدمتگاری باختگی شدیم. ما 33 سال مستقلیت اومدیم خدمتگاری برنده بودیم، بعد این خدمتگاری باختگی شدیم. باز هم ما غریب چی دروش هم غلام بودیم، برنده شده. این باختگیش دم اومدیم امروز هم غلامیمونه دوام داره. یعنی اینمی نشانه است که این جنگی ما نبود و ما باید ایشم اوشم بگیم توکلش به خدا. این ایجاره کار فرمانده ها اونا وطن خدا باید سرزمین خدا آسیای میانه را مسئله شد. اگر نه ما غلام برندش هم هستیم و غلام باختگیش هم هستیم. هر دشه امروز هم داریم غلام شیم. قبول کردی؟ رایش کرد و تمام خشته برده. زنده باشم وطنم. درود. چی میگم؟ پدرود تو و درودای دیگر. راستی نوای خوب خستگی بودم. زنده باشم وطنم. چی شدی؟